ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. тадбирҳои ҳавасмандгардонӣ дар самти ташкили истеҳсолоти ивазкунандаи воридот ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон давоми чанд соли охир амалӣ карда шуд, имкон дод ки аҳолӣ аз ҳисоби истеҳсолоти ватанӣ бо молҳои асосии хӯрокворӣ, асбобҳои рӯзгор ва масолиҳи сохтмон таъмин гардида, ҳаҷми воридоти маводи ғизоӣ дар хориҷи кишвар дар давоми 3 соли охир қариб 3 миллиард сомонӣ ё 31% коҳиш дода шавад. Соли 2018 аз 20 номгӯи молу маҳсулоти ба содирот нигаронида шуда, афзоиши истеҳсоли 15 номгӯи он таъмин гардид. идомаи ахбор. Дар ноҳияи Спитамен дар доираи тадбирҳои ободонию созандагӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон давоми 6 моҳи соли равон дар шаҳрак ва ҷамоати деҳоти ноҳия 113 иншооти нави зарурӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. дар доираи нақша чорабиниҳои омодагӣ ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди толори алоҳидаи варзишӣ дар ин деҳа ки талабот ба он зиёд аст ворид карда шуда, қитъаи замин барои бунёди чунин толор ҷудо гардид ва давоми як сол аз тарафи сокини деҳа Ғайрат Урунов толори варзишӣ бунёд ва бо таҷҳизоти зарурии машқу тамрин таъмин карда шудааст. толори варзишӣ ба таври замонавӣ бунёд шуда дорои ҳамом ҳуҷраи алоҳидаи либоси вазкунӣ мебошад. имрӯзҳо дар давраи таътили тобистона ин макон ки дар маркази деҳа ҷойгир аст, ҷои машғулияти наврасону ҷавонон гардида, ҳамарӯза то 60 нафар наврасону ҷавонон ва сокинон вақтҳои холигии худро барои обу тоби бадан, санҷиши қувва, омодагӣ ба мусобиқаҳои варзишӣ сипарӣ менамоянд. таври роҳбари толори варзишӣ Ғайрат Урунов иброз дошт, давоми як моҳи охир аз рӯзҳои ба истифодаdeҳии толори мазкур то имрӯз шумораи шавқмандони машғул шудан ба варзиш аз 10 нафари қаблӣ имрӯз ба 60 нафар расидааст. дар деҳаи Тағояк ҳамзамон бунёди як қатор дигар иншооти нав идома дорад ки намунаи он маҷмӯи дуошонии хизматрасонӣ иборат аз маркази савдо, кошонии ҳусн сартарошхона мебошад ки аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Бахтиёр Нишонов барои беҳтар намудани шароити хизматрасонӣ ба сокинони деҳа сохта мешавад. дар дигар ҷамоати деҳоти ноҳияи Спитамен, ҷамоати Сарбанд низ имрӯз бунёди толори варзишии лоиҳавии футболи хурд вусъат дорад. толори варзишӣ дар назди маҷмӯи истироҳатӣ ҷойгир буда, имрӯз қисмати зиёди корҳои сохтмонӣ анҷом ёфтаанд. дуртар аз толори варзишӣ дар канори роҳи асосии мошингард иқдом гирифта шудааст ки мавзеи истироҳатию фароғатии чашма пурра аз навсозӣ карда шавад. ин мавзеъ дорои чашмаи табиӣ, ҳавзи моҳипарварӣ ва макони истироҳатию фароғатӣ мебошад ки дар оянда бо аз навсозӣ гардидан ба макони ободу зебо табдил гардида ба сокинону меҳмонон ҷои мувофиқи истироҳату фароғат муҳайё мегардад. имрӯз қисмати зиёди корҳо сохтмону аз навсозии маркази хизматрасонӣ анҷом ёфта, корҳои рангу бор ва таври миллӣ ороиш додани иншоот идома дорад. дар асоси нақшаи тасдиқ гардида дар ҳудуди ноҳияи Спитамен ва ҷамоатҳои шаҳруку деҳоти он то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ сохтмон ва таъмири зиёда аз 410 адад иншоот ба нақша гирифта шуда бошад. дар давоми соли 2018 65 адад иншоот ва дар 5 моҳи соли 2019 113 адад иншоот ба мавриди истифода ва баҳрабардорӣ қарор гирифт. чунин авҷу вусъати корҳои бунёдкорӣ дар ҳамаи дигар ҷамоати деҳоти ноҳияи Спитамен ҷараён дошта, сокинон соҳибкорони ватандӯст бо шукргузорӣ аз неъмати истиқлолияти давлатӣ ва пуштибонии комил аз сиёсати ояндасози пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо меҳнати садоқатмандона баҳри шукуфоию пешрафти ноҳия ва мамлакат кӯшиш менамоянд. Маҳмуд Аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ, ноҳияи Спитамен барои барномаи ахбор. соли равон дар ноҳияи Фархор 60 муассисаи таълимӣ бо ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди симоӣ ва компания барои духти 12 000 сару либоси ягонаи мактабӣ шартнома бастааст. аммо то имрӯз муассисаҳои таълимӣ ҳамагӣ 10% маблағи онро пешпардохт намудаасту халос. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди самои кай ноҳияи Фархор ки то ин давра танҳо сару либоси ягонаи мактабии духтарона омода карда мешуд, бо ворид сохтани таҷҳизоти нав ва тайёр кардани мутахассисони имсол духти шиму кастум низ бароҳ монда шуд. тибқи созишнома бо шуъбаи маориф ва шартнома бо муассисаҳои таълимии ноҳия соли равон аз ҳисоби духти шиму кастум фармоиш барои омода кардани сару либоси ягонаи мактабӣ дар ин корхона зиёд гардидааст. соли ҷорӣ мо бо 60 муассисаи таълимии ноҳияи Фархор шартномаҳо ба имзо расонидем ки дар ин ҷо
تعدادی 12000 خواننده را در بر میگیرد. در کارخانه دوزندگی جمعیت دارای مسئولیتش محدود سمایی که عین حال 30 نفر به عنوان محلی به کار جلب گردیده دوخت سر و لباس یگانه مکتبی در اساس شرطنامه با مؤسسه‌های تعلیمی با 50% مبلغ پیش پرداخت صورت میگیرد که به اندیشه مسئولین برای حل این مسئله یعنی اجرای پوره فرمایش و رشد استحصالات رهبریت شعبه معارف و مؤسسه‌های تعلیمی باید چاره‌های ضروری اندیشند. در شرطنامه‌های بسته شده آماده است که با 50% پیش پرداخت مؤسسه‌های تعلیمی ما لباس مکتبی را آماده سازیم. در امروز تنها 10% همین مبلغ پیش پرداخت شد و خلاص. موافق معلومات شعبه معارف امسال در نویای فرخار برای 18000 نفر خوانندگان جهت دوخت سر و لباس یگانه مکتبی شرطنامه بسته شده تا امروز تنها 12% مبلغ پیش پرداخت گردیده است که اون 159000 سامانی را تشکیل می‌دهد. در نویا در برابر کارخانه و کارگاه‌های خرد با دوزنده‌های محلی نیز باید شرطنامه اوید به دوخت سر و لباس یگانه مکتبی دخترانه بسته شود. سال گذشته از این حساب 23 نفر به عنوان دهات به کار جلب گردیدند. امسال باشد الکی با یک دوزنده محلی 460 عدد لباس فرمایش شده است. در کارخانه دوزندگی جمعیت دارای مسئولیتش محدود سمایی که امکان است که برای 60000 نفر خواننده سر و لباس یگانه مکتبی آماده کرده شود، ولی با سبب و تأخیر گذاشتن مبلغ پیش پرداخت این یگانه کارخانه دوزندگی ناحیه عین حال در یک بس فعالیت دارد و خلاص. با ابتکار رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان باید در هر یک شهر و ناحیه ولایت برای دستگیری فعالیت چنین کارخانه و کارگاه‌های استحصالی و سری وقت با سر و لباس یگانه مکتبی تامین نمودن خوانندگان از جانب کارمندان مقامات اجرایی محلی و حکومت دولتی شعبه معارف و مؤسسه‌های تعلیمی گروه‌های کاری تأسیس داده شود که آنها اجرای شرطنامه و صفت دوخت سر و لباس یگانه مکتبی را جدی زیر نظارت قرار دهند، ولی متاسفانه این اقدام تا هنوز عملی نگردیده است. از این رو مسئولین مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر و ناحیه‌ها و ریاست معارف ولایت را ضرور است که سر این مسئله تدبیرهای مؤثر اندیشند. موافق معلومات نمایندگان سازمان‌های با نفوذ حالا در جهان 1 میلیارد نفر از بیماری فربهی اذیت می‌کشند. دوام سال‌های آخر خروج این بیماری در تاجیکستان نیز به نظر می‌رسد. تفصیلات موضوع در گزارش سرویناز سهراب. این روند در کشورهای اروپای غربی 30% در مملکت‌های ترقی کرده شرق، 15% در فدراسیون روسیه، 30% و در ایالات متحده آمریکا 35% می‌باشد. از 35% ذکر شده در آمریکا 25% را جوانان و کودکان تشکیل می‌دهد. طور متخصصان سوهای طبی مملکت اطلاع دادند حالا در کشورها نفرانی پیدا می‌شوند که دچار بیماری فربهی گردیدند و یا از این بیماری شکایت دارند. جهت پیشگیری نمودن افزایش بیماری فربهی متخصصان سوها چنین توصیه ها می‌دهند. سلامتی هر یک انسان در دست خود انسان است و برای پیشگیری کردن بیماری فربهی شخصا انسان باید خودش رژه خوراکخوری را به تنظیم دارد. دومین باید با آب و تاب بدن مشغول شود، بیشتر با ورزش مشغول شود و اینچنین برای برطرف نمودن بیماری فربهی همه روزه رعایت همه اون معیارهایی که برای برطرف نمودن بیماری فربهی است قطعی این رو باید رعایت کنند. در پی یک دستورالعمل سازمان عمومی جهانی تندرستی توصیه داده می شود که نوشیدن مقدار زیادی آب تازه طبیعی به فایده کار خواهد بود. برای مبارزه با مشکل فربهی افراد کلانسال و خردسال باید بیشتر به ورزش شغل ورزیده از شیرینی ها کمتر استعمال نمایند. آنهایی که جسم خود را معتدل کردنی هستند بیشتر به جای گوشت محصولات دانگی از قبیل لوبیا استعمال نمایند، زیرا در ترکیب آن سفیده های هست که گوشت را عوض کرده می تواند. همچنین طبیبان توصیه می‌دهند که استعمال پیوسته هر گونه رستنی و سبزیجات و میوگی‌ها مریضی فربهی را پیشگیری می‌نماید. شخصانی که گرفتار بیماری فربهی هستند خواه‌ناخواه اینها الکی با اکثریت آنها با بیماری فشار بلندی، بیماری دیخی نفس و اینچنین دیگر بیماری‌های گردشی عضوهای خونگرد الکی دچار هستند. شخصانی که الکی با بیماری فربهی گرفتار هستند البته راه افتاده نشوند. وقتی که شخص برای برطرف کردن بیماری فربهی الکی سر و کار میکند، رژه خوراکخوریش رو در معیار میگذارد، رژه گویم که آب و تاب بدن رو به معیار میاندازد، در این حالت الکی دیگر بیماری هایی که در اینجا پیوست بودند میتوانند آهسته آهسته رها یابند. امروزها برای رفع این مشکلی در جمهوری جایهای مخصوص تشکیل شدهاند که زنان و بانوان و خاصه ساکنان میتوانند در آن جایها با آب و تاب بدن شغل ورزند.
манзур аз пешниҳод намудани ин гузориш он аст ки барои ба ин беморӣ гирифтор нашудан ҳар шахсро мебояд ҳангоми истеъмоли ин ё он ғизо меъёри онро риоя намояд ва ҳарчи бештар аз маҳсулоти табиӣ ва витаминдор истифода барад ва ҳамеша дар ҳаракат бошад, зеро саломатии инсон дар дасти худи уст. идомаи ахбор. кушониён аз ноҳияҳои калони вилояти Хатлон дар самти кишту парвариши зироату сабзавот ба ҳисоб меравад. кишту парвариши пахта дар вилояти кишоварзони ноҳия қарор дошта ҳамасола то 22 000 тонна пахта ҷамъоварӣ мекунанд. ба боғдорӣ ва чорводорӣ низ дар қиёс бо солҳои пеш бартарият дода мешавад. кори соҳаи асосӣ дар самти кишоварзии ноҳияи кушониён маҳсуб меёбад. аз калонтарин ноҳияҳои пахтакор аст ки шояд дар миқёси ҷумҳурӣ истеҳсоли пахтаро то 30 000 тонна мерасонад. имсол ҳам нашунамои пахтазор дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи кушониён хуб ба назар мерасад. масоати имсолаи пахта ба 11 000 гектар расонида шуд. айни замон кишоварзон ба додани ғизои зироат машғуланд ва таъмини саривақтии обу нуриҳои минералиро омили баланд шудани ҳосилнокӣ арзёбӣ мекунанд. با متخصصانی که همکاری داریم و در این میدان هایی که آفت‌های طبیعی زده بود حاضر غذای دوم رو و مقدار 400 کیلوگرم داده ایستادیم. نشو و نماش در عین حال بسیار خوب است. امیدواریم که از این زمین هایی که آفت رسیده است حاصلناکی خوب به دست بیاریم. дар ҷамоати шаҳраки бохтариён, меҳнатобод, навбаҳор, сарвати истиқлол ва заргари ноҳияи кушониён ҳамин гуна пахтаи хуб парвариш шудааст. дар хоҷагии тухмипарварӣ, ҳосилот, гулу шонабандии ниҳолҳо хуб ба мушоҳида расид. ин гуна сабзиши қаторҳо умеди кишоварзонро дар баландгардидани иқтидори истеҳсолӣ устувор мегардонад. хоҷагии тухмипарвари ҳосилот имсол дар майдони 273 гектар пахтаи навъи Хатлон 2014 киш кардааст. дар ин майдон мо аллакай ғизои аввалро бо тамом 250 килограмм карбамид ва 50 килограмм фосфор қариб буд кардем. ғизои дуюм аллакай 70 гектар рафтааст. инам бо 250 килограмм карбамид то 50 килограмм фосфор. давраи дуюм дар майдон 120 гектар ба мухолифи кирми шона мубориза бурда истодем. зархимикаҳои супертоп нақс фоида карда кирмо гирифта истодааст. баҳори имсола боришоти жола ва обхезӣ дар баъзе қитъаҳо қариб ки ниҳолҳоро нобуд кард. бо тавсияи мутахассисон дар чунин заминҳои дучори жолазада коркарди ба маратиб ва ғизои дукаратҳоро ба анҷом расониданд. заҳматҳо натиҷаовар шуд. тавре мебинед ниҳолҳо аз нав ному карда аллакай умед аст ки аз ин майдонҳо ҳосили фаровон ба даст биёранд. дар баробари пахтакорӣ самти боғдорӣ ва чорводорӣ ҳам дар ноҳияи кушониён таҳким меёбад. содироти меваи зардолу аз ҳисоби хоҷагиҳои боғпарварии ноҳияи кушониён зиёд карда шуд. тавре масъулини ҷамоати деҳоти меҳнатобод ва навбаҳори ноҳияи кушониён дар суҳбат изҳор доштанд, танҳо аз ҳисоби олуву зардолу беш аз 500 тонна ба кишварҳои дур содирот карданд. дар хоҷагии деҳқонӣ бахт бошад меваҳоро ҳам тару тоза ва ҳам ба таври хушк содирот карданд. ҳар сол аз ин хоҷагӣ то 100 тонна меваи хушк ба бозорҳои Федератсияи Россия содирот мешавад. кишоварзони ноҳия майдонҳои ғалазорро ҷамъоварӣ карда дар заминҳои холишуда ният доранд ки кишти такрорӣ анҷом диҳанд. аз ҳисоби беда низ барои давраи зимистони чорво хӯроки дурушт захира мекунанд. аҳли заҳмат ният доранд ки дар ин заминҳо кишти такрории ҷуворимака анҷом диҳанд. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд бошед.